Igongona riria riuma ria gukungwira uhiki wa Charles Muria na Susan Wanjira aria mekuhikanagiria mwena wa RUIRU rigarurukire na gutuika maithori thutha wa andu atandatu gukua riria meguthiite kugira muhiki mwena wa kihunguro RUIRU. Kuringana na kamanda wa borithi kaunti-ini ya KIAMBU Paminas Kioi, atumia atano na mwana umwe nio makuire hindi iri irima ria giko gia kioro septic tank riria megukinyite iguru makiinira muhikire hobokire na gucungiriria mutino ucio. 19 on them were stepping on that the top cover of the bow, and unfortunately it collapsed due to the weight. I want to confirm that out of that we have confirmed that the total number of the ones who entered into the bow was 17, and we have already lost 6 lives. It's so unfortunate, and I'm sending my condolences to the bereaved family. Andu 17 nio merikanite kugwa irima-ini riu, aingi ao makihonoka gikuciarira na gutigwo na nguraro njuru, na marathie na mbere na gutangikirwo thibitari-ini itiganite mwena wa RUIRU. The survivors have been taken to different hospitals within RUIRU, that is Princeville Hospital, RUIRU County District Hospital there, and the child is in KU Referral Hospital. Kuratuika ana aria makuire maumite ituraini ria Gakoe gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo, guku mutumia na mwana makirikana kuma gicigo-ini kia ubunge kia RUIRU. Matugambagiria ngari guku bara guru ithiete tathi kuhoria mwaki kana gwika ati magite o macini ingiukire ruta mai mau immediately tondu mamenyithio maikarire muno mangigoka na hatiri ona ngari ndona igiuka ati ingigucia mai mau manyanyia nigetha andu mahote kurutika. Kuringana na Simon Njoroge uria kumite ituraini ria Matara kugira muhiki, athuri mauma mutino uyu ukihanika indi matungwo ni mbu thutha wa kumenyithio aria mauma nao ni marikia kugwa. Mathire haria mbere na matonya kuu niguo manengerwo muhiki. Tuikarite ri niguo twi guku nja ri twaigua mbu ri andu moka na guku kihingo-ini twamuria niki kurathi andu matiagwa irima hindai tutonyire ri tuona andu kuria andu mekuria irima na irima rina mai ndura gwikirwo ri andu othe mambire gwetha indo mikanda yethwo ona nyamu ici gwitwo ngathi ciethwo andu othe mambia kugucia tucokire twaigua mbu ri guthikiriria ri ni kiria kia toboki gwigiria irima riu ni rikugwite andu makiria 20 atingikorwo manyiire 20. Ni mutino utigite andu itura ria kihunguro na kigagayo kinene, mutino rio na thengi ya kuhanika utanarugamia igongona rio hiki riria rithire na mbere na kuhanika kanitha-ini wa Wonders Touch na thutha-ini ndia na gukungwira kuhanika kiharo-ini gia thukuru wa anake wa RUIRU. Handu-ini ha Kameme TV kuma tauni-ini ya RUIRU kaunti-ini ya KIAMBU, ritwa riakwa ni Mathio Ndung'u.